So wo hwe anytime bia MPP ebeba benya abanwa no so watena se aban a wo hwe ema decency ayetwuma wo hwe nso so se sika botene no ya aye o man na dia no obintimi mfa no nsa mom enne nyafunyafu tetena na ye mame nko school na bi nkwanyem dadada what do you make that make sense omo can the rate at which as you see emabunu no wo mo enyin say because akwada na we you go school 3 months na we tifie 3 months no wonye hwe ansa na wono so akọ na do no so school mu so ababet na fia hard wa wo bate ho na wonya school nko na nko betena fie na mema ne beda wia ne anajo ane se aban bia basa oba no nko school bu so me miensa no mbra na betena fie se wo ba ta no entime hwe wo ba no ote wo no na won kire no kwampa no mfaso no kwanyem dia na wo ye bata fu wo kura nyansa ne utim so ne gire tim no waka wodi a kire aban no aban wonya dai na akufu adoko advanced countries na ya budget no so sei kasa wo de kan America kura de otu sesi e Joe Biden ebu se akufu ado se adwene be na won tim odi bu o man aha e Ghana mboa see this e dollar me da se ndi obi o se ya be kina gina obi e wajim onim nyansa Joe Biden grant menche dollar Joe Biden yan ye ti ha wo man ya antese adwemfi bibi ho a okotoka Show baby a wo bia sedane da wonya ebre eje adwa eti ensema ye de eba ebebe sommo ewo eye ye kasa fidie yi eso na mafuto ne mo nsema mo de ebe nyina no susu ye somu na ebusuafo amanyoko dodo na aba besin obia ne ekwan wo faso ebu eye wo man no esi efa ye bomponkon kokohwe ye chi amuamunim efri ye papa wanya ne baby ko eye flight lieutenant Jerry John Rollins amamo emu ede eba ebe piemo ewo ye papa John Ajekum Kofo ede esom na ebiemo enso ye papa no so nya ne baby ko John Evans Fifi Atamos ede eba former president John Dramani Mahama ede bebe si eye ye mampanyi His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado Nana Showboy one eye ne vice president Dr. Mahmoud Bawumia womo amamomu Ghana for assassin womo ehunu womo hwese de nneoma ekonom hu ne se amamo we pan de sebi kamia kwa yesem eye wuja de na ababeto wo mo ahenie na abeto wo mo na wo mo eye de edibie saa na de akona je se wo mo brekwa de wo sefata se wo bebetena so no ye o mani yie no waba ababebeye ene se wo mo susu a wo mo ne sem aka amamu a enye ne amamu amameboa wo mindful ne timamufo pam eno ene eye MPP amanyokwa ye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo Addo edano no ne Ghana for wo mo allegations a wo mo ede eye den ebam na eno no wo ma akeka dia fa eye free SHS aye mampanyi de baye na afa be wi akire yese an ye ba be cathedral no nti etua eto dia fa ho eni 11 ho nsensem ehunhu ne se kamia kwakwa yese wo mu hu so wo mo tare a na awai ense wei ene dodo na enabusuan yabo ne bede se mamponhene abomu a chese ye de eba ababe somo na so wetima che wadwen e dia fa ho se eye no kre se de Ghana fo binum e ka no eye sa enatie anase entisa mami twa me ho emra ne eba ye do nsem no mu esuko Yona ebusuafo we dia ye nchere eye ehun ye tutu anamon a ne ye ba ye na chese bebe pie mo ewo eye Hope Generation Ministry International eho enenne ya ba a chese yankasa ye papa o ye prophet osanso ye doctor osanso ewo eye lawyer and degree ne chese wo boboni nyina bi ya papa Eric Nana Akwesi champon a chese amponsa sorry dodo na nim ne say computer man ne ho enenne ya ba chese ye ne no eba ababetwetwen eye enkomo se de mo amunim no MPP amanyoko no ya se ye de tina fruma enti ya ba bebusa no ne ehunu se de Ghana for e kan so sa e na etie ana eja mo akwa ya okudonto hima pa na ho te se boko na onso ya me adome ho ato me pa mi amitimi hunum ahotomu ne de me ho adodo me efi se nya me abate pa cheme ade me hu sa mamu no ekoso tote sina mamu bia abesi Ghana because MPP for buy mamu ya na ho twa no di for me ye wo fufo na anom ho kwan me musa wa asem ye ma te se me de me kan for mabai yo na ene odi for we de ya bo ede era ensem no mu no Ghana for dodo na ho ne sem ye amanyoko MPP ye amamu a wo mu ebo no wo mu ehu so sen na wo so hu no ACF ne ma ekosen bela se pa
emere no mo no yesi obia won freedom of speech or freedom of expression. Nti obi ka na dwena ye nkwache no. Ye said de o ye ne beba. Oma ka bi de. Nanso ye musa so mo kasa no dodo na amanyokuo be mu no mo. Onkonkwa na ya amanyokuo bi a omo opposition omo pretumi abedi abanwa no so. Sa wo hwa free 1992 ya ye sha ase twe constitution. Ya ye PNDC penso aba ya besi ewura Rollins yankopon fa na kransi e de koy obeye bi de. Nanso hwa de oma ka bi mamenka bi amamu eye tintiman e ma nsantwerofo munya akwa pieye e ma wo mai mu dwoye ya ekodu time bi no dollar 1 cedi enso so sesa say $1 no eye yewura kufuo penso. Nti kufuo beja good legacy to ho say kufuo penso na gallon bi ba ya na yese twa ba fa no kufuo gallon osade basi ba na fa na wudu isa kanum de keka ho esa akofa basi we fa no kufuo basi ye ne kufuo basi eye adwuma oni ho nanso de onim to no ye ni gina twa no anom kufuo abantwa mu ache enso se basi no kufuo basi ejine nkonko fre computer ma basi ana mesi ko dwan ponza basi ana se yan nkonko fre se de nketia basi de onim to na de gina se da meka sa wo hwe anytime bia MPP ebeba benya abanwa no so watena se aban a wo hwe ema decency eyetuma wo hwe nso so se sika botene no ya eye o ma na dia no obintimi mfa no nsa mom enne nyafunyafu aban bi etwam aban bi abakọ no yende ye wa aban ni winu se sitie se nye consideration bi na eba se si awon so be a special prosecutor no ya ma no tumi ya wa hye asem ne bi ase dia manfo kokot ensamo hye adakam eno makata no maso nipa de ensabo sikadie mu nyafunyafu obi kura no ekoko board eyi wo ho enso do time bi no a wo ne ma me wu ya wo kosie no adaka wo toye eni tombo a wo ye ma no no ehu sika echiche ma Ghana man a obi abetimi anya bia ma 10 Ghana kura sa kachiri nti MPP abane baaye no ye be won saka bebrebe na da ho se ye nya sika na mamfo ani nyafunyafu nti ana wo mon yi wo masom no mo hwe de MPP aban baaye de ensi ye honhoma bere wo men first ye baba to say this for betna konwa no so wo mo be ko no ogyadum so maaye ya na eno na ma generator ebe dan ne ho abanane wo mai mu na ba bia pen nyenya bia wo ba wo na mo hu generator bi zesu da bi da ye ba na obegya aka bebre to ho plant ya ne akofa dia ba be support akoso mo dam ne ada dam say wo no asagri dam na sefo nyina no plant ne gu ho a na gas oil na say diesel kra ne bi ni nti generator ye hwe mu a na ya manyokuo no bi ena hye da ye sa no mo hye ase o mo kra generator sa hodo wa ba wa mo no to nya sika fra manfo di sika hye obotum enya hwe ye ba ye beto se echicha achira fo ma kira de allowance se ye do mo no na de Canada ho na se fo allowance na da ho na fe sa beto no ma bebrebe a na sa aka no ho ye wura mampanyini John da mani mama wo fra banwa no so amanfo yi na so kira wo se se ontwia teacher allowance ne entwia nursing allowance ne entwia bibia ntisa amanfo ntia se a yentuntia na mpanyampa etutia no wono kura ine ko kumase ye kana se mutunufo a wose wonti obi a wadane se bibia mfu okosa ho no mi na otumfo wonderful otumfo de yo hene de obeba bia obaje no e na ofura konwa no so MPP fo ba ye adodankwa adoprema adwo ma se wono de wo mma sika ne ni nyafunyafu e ka bia NDC fo gya to obi a no tuatua ka nyina owie no se de bi se sa na tie de a mamu so ma bia de atima nipa ko nanim eya adesua because se nipa bebre wo mamu na setimamufo no bebre nim ade a e ma o ma ne bukata e ko ba ana o se ma beye o mampanyini ya mama de bia ye fa no executive instrument oyi aswafo papa wo hwe Ghanaian politics na eye MPP ni NDC fo ni hia MPP ya no ministers no ya no mutimi ye adwuma pa o mu sa NDC fo ni bi ye de nanso ya na MPP fo ni bi ti o mo emfa so me MPP ni Ghana fo nyina be ka na kwa an wo se da bi sa na tie de a ma men kwa ma no ne na men ko fo bi oni mu de okoye na okofa ye nwure ya sisi ya mprempre
Why Minister for Education ebaye. Educhum ebaye. Ofa napo ebaye. Do me na po ha kofa educhum die free America. And okofa finance minister so free America baye. Na finance minister o Ghana he retain say the whole world no or the third person in terms of financial economy we ade. Okofa na baye. Kofo nyina baye o man charge o say be ye adwuma som ye man. Free when I'm coming sure. Anna one man president tenase. Sasa na tie dia. Suku a ye call free advanced countries. America for ntimi Germany ntimi nye UK ntimi nye say tell the memma free education aba say amanfo ma wo ma no obu a na de odi beto na be school so na ejene ti ye ma kwa man kware ni nya akonya wurawura to aso school mo so be nya adwene mu do kakra ebi de be ko university ebi de be sua nsanodwuma ama o man mu no ye na kase yetimi anya ye bibia timi akwa ni mu central development no ho asem ana NDC fo ni amanyokoni bi wontimi nya twi a wodi de ba de na Kenya nso so kora so Senegal na more than 6 times na try omontimi anye nti ekoba sentiri nya so bai ko ye ho MPP fo ntimi nya na nadu ntimi nya ado hye one day enna wo se sana chedia me nkwaje bo sia o ba bia otono bo asika kakra wo ho oye ya kakra oko chana fo mo pe na asem no mo chere bibi kakra onya kakra no start free education enei su ananka fa nipa be se 400 no efitimi fa nipa 2000 ena wodi nyansa ba se mema nipa na adoso o ma doso nti sati dia mechem chete no dia ma o sati obi wie form fa na dwene mu dopa te se obi awie university ne say tie dia na bi kwa anopa na bi kwa nwumere nti yankotete ye no a enfo nso be ne nti wo ne say eye free SHS na be boaye boaye papa ebinom se de mprewanyi nsem mom na aba ade wo mo se ne wo mu ninyi se na aba kwasiafo ne agimifo be kwa be de wo ma charge sa de na ba obi asomu se kwada ho ne ko bi ewunam se be na be ma nkwanyam yesi ko school ko sua de ya penso bi wie senior school be chim ena ba 6 from Okumaso Workers College me fro na me ba ka university me be wie we na me call UK Oxford ko ye me masters and what me sa question agree ko Salanka na so de be ye me masters yes and am wo mu yi be wura Ghana for so be di so da na me di free mu and no me ko school no aban no na be kwa so me nsa se me nkofo ba no nkonyim tetena na ye ma me ko school na bi nkonyim dada what do you that's a big omo can the rate at which as see emabunu no wo mo enyin say because akwada ne we you go school 3 months na we ti fie 3 months no wonye hwe ansa na wono so akọ na do no so school mu so aba betina fie a hard wa wo bate ho na wonye school nko na nko betina fie ne mema ne beda wia ne anajo ane se aban bi abasa oba no nko school bu so me miensa no mra na betina fie se wo bata no entime hwe wo ba no ote wo no na won kire no kwampa no mfaso no konyim dia na wo ye bata fu wo kura nyansa ne utum so ne jira tim no aka wodi a kire aban no aban wonye dai na akufu ado ko advanced countries na ya budget ne so sei kasa o de kan America kura de o to sesi e Joe Biden ebu se akufu ado se adwene be na won tim odi bu o man go to Google and check it amman ya twehie nyina ebu sa se ade be nyansa ne kura papa no hwa me no ka sei hwe adwuma kese e ka na da habo papa ya betua odi for ye beba eye eno eso ebinum e ka se ye ni free SHS no one planet because we planning ya bra eye ye ra John Dramani Mahama na pens obesisi e-blocks ni schools ahodo wo ba ye senka eye omo planning ni ya nko betimi ehunu ekwan om betimi ahwe so na che se nkwada no ka omu nyina betimi anya eye school dem aye den ada na so e ka me akwa ye se NDC for na ye e-block na enti ye mbia no na che se nkwada na ko ma menka no kure wo mu nkyerɛw ye de ye nim ya wa abanum ya ben president ye nim de yakro NDC for ye blocks ana mo sisi nyina no ene cheap compounds na so fo nyina no mo ntua yo ya wa hana John Dramani mama kofa agree book ba ye etwetwetwa akwa tutu TV so MPP for ba abanwa no so aye ne president na mo koto no ebu ho a wa meka so ti region wa wie kwa no nso na nse ne akwa akoye bebu wa ne mo nchima nka du bebi kwa na ye John Dramani Mahama se na do tan Kwakufu ado tikere mu awada wo hunu kwa bia wa ye fa chire ko ye greenbook ni kwa bi ho a ekwan ya na free Kumasi ekosunwane
etuomu amadu bechi metimi fa akofata chimintia dwomo no mekosi akoma dai ekosi ta chimano na dwon dramani mama so aye wo gribu kumsi okwa na emunji man ka fe no nguso moye ntina che so hu ni say aban dada ni edi timemfo hama yi blocks ahodo nyina na ye ba ye na dedaka so wan twa contractors ni ka omom do musika si nti ye ba be fa akanwa no ebanwa no na nkofon de ye court de aban no court na so omom de aban no court asa nya mo na mo ye nti ade nti omom fa aban dada no court dabi amamu governance no wo so betimi nti wa we de wa besi so okọ no wa aka okay wo ware wo ba wa nya wo ka so mo wade sana jo mama ni na NDC ene abe twom de ba be jae won be ja ka bebre tu ho kudi imagine say ebeka 1 week kura mama NDC efra abanya no so no ma award contract amemma contractors no no yes wo de wo ha no bra aban na oba no at that transitional team no president me yiye me come to say no mo exchange me come to say o mo hand over man NDC no e kohwe books ni bu ho no na nya de ketoa eka pe nti yi blocks no akofo de ye court na obi asem da court unwie ya betimi akotenam se school ana o ma aban ne se wo dwene nkoda no ho nti ye school da na won se hwehwempa wone wo no mo twen se be obetimi atwia sa debt ni nyina firi ho no nkoda no hya se nko school na brepa mu mbeko school nti na wo hu ne senka ene anka won twen senka kra nam so hu se ekada ho no na anka ene wa twentwen wona so na wa hwe na wa tutu eye anuoma eye na ne wo wi a won so okay we de mawie nti akwanya na da ho no na wo kwakofa eye wo hawo momadi aba no na ne wo hu oba na no ho fe ne ekuro da nan a wo betwa mekuro na wu ansa na wa no so betumi atwen amakuro na wu ebe kuro we de adi no be ko wo ma say den a wo be mu ya wode bi be kata so madasi pi amanfo ko ya wewe bi na ho ene ma no kra no me kam cho se na no ne ebo deliverance bu ha ma me bete toye awurade ani tri hu yi ya Jesus Christ ne we gida ha na ti pito da na ti da kokore kwe esente makata bi so hwe aban wo ya dia wa ye ne de whole world de bi si da me no wo ka sei se wo ko UK a samanfo he me se me bo a amanfo salai sei na kwa kope fuwa to uko US a any other states na ye yi musika kakra France kra de yes ye be yi obi a 7 euros or 70 euros afu obi a salary so ansa na omotim de aye because petrol no boy de enso taxes a ye kra petrol ba o mai mu hwe Ghana fo hwe ne omom ye se ye ka petroleum world na omom bi ye tu petrol fu na ye no na ye ton no wo American dollar ni mu a what the baba ukurum wo currency nti de ekono na be convert taxes e de so nyina no papa ye yini nyina free so sa taxes na to so and on subsidize no ma bia enke ye ntimi ntop petrol wanga no Ghana fo hu ne se nka we yi ni nyina nka nye ne se enne wo mo ekobu a echese nam eye 7.99 mama nche wade uko UK ma obi o UK emfa petrol 1 gallon price mran fan compare Ghana na bo say Ghana de say yet heaven me na me kam kiro heaven ayete ni heaven yet no Ghana fo bebre mpa dwuma wo man yakufo no kwa betime ni nyina wie wo dwo mama wa betena so chances e wunya aye wo ba be ye assembly member wo ba ye MP wo ba ye minister wo ba ye vice president wo ba ye president nti wo mo se de e ka no mutimi tu ai menua me ya se na minim so be senke documents me ba be fa gu ha biebie ma kire wo no ka no sa be so onu musi Ghana fo nya ku adudan kokufo no ne MPP ne mu o man no ba bia du o man ya du pepoku ase bra no mo bre na hwe hofe ko hwe tema ni nyina so NDC fo na shaase na chese mo beto aso o mo shaase o mo twa foundation bu what are they talking about o mo twa foundation bi se me hu me se me ware o me de manu aton so na me no na ho na ma anyo hiro bi so me yo ho ade a credit yere be ma me mo ndi NDC fo no
Na dodo na nso so ka say apart from a year free SHS ya enne wa chirichiri mu no still no mu ne say ya amamu no an omu enhye da enhu so ene say because ye wo mayi mu ensori obi a wo na asori say de odi for wo asori e wo honum oho an ye te say ye cathedral bi e ba beba so enu nso so ye de asokokọ ball form omo kekan ye de ombe afi kokọ wi a chira na say wo mo e de ye bia ba beto abontin say kakra bia Ghana for benye bia no wo mu endonate emfamba nti e kame kwakọ yesasa amamu no wo mu nhye da enhu so wo mu eni nti chese de beba wo mu tirimu bia no na wo mu e kana chese wo matimi de enya Ghana for ho sika etimi de bu o ye oman no amana ye ni Ghana ha no bi be kan economy economy ye dum so o se ya mahama eno ye brefi bedase National Cathedral so kwa France eno na mo de enya sika mo France wo National Cathedral ni bi wo ho e ma investors every week bi asika omunya no the bagana sika mu a is almost 1 trillion. Oh, okay. Enti o mampanyina tukwa akohu ni suade hunu sei eno wo se me pesa Ghana ye kra behwe enti National Cathedral na mra sa amanfo betumi ya free baabi abehwe ya draw Yesu Kristo edi bibia sisi wo ahwa ya te se ayi no museum no amede no ma sisi ho investors beba hwe wadi ahodo ye wo hai amanfo okobe geneti income amoman tembe ya wo beba amoman na tre Ghana for se yempe etien kokukuru kan nyamene nsa mesi ha na se ne samomu ana se yesa tirimopo no wa denti na fe de na osade adesrede na mode adesrede to abonti se Ghana for en contribute because senka wo plan a wo sika wo de beye was a National Cathedral enye individual cathedral. Okay. National me maso da mesi is for the nation. Okay. Because it's Ghana ha and any pair bani nyina no they are all citizens of this country. Okay. It means to me because the church is registered, it is being recognized, gazetted. Okay. Yeah, ya work, ya yefre ya ishia so a coat of arms no was so. Yeah, mishre a mass certificate. And unchem, ya municipal assembly no na ye chuma. Bibi a omu me registration ye ni so ya ye de. Enti we si ha no, eboa wo man. Me sha ase aso de nya me botom sika. Ya nkran kwenti obi ja aso na o ho kwan so obedwuno se me gimi cement sika. Okay. Eti sa na National Cathedral na ye si no. Adanko akufo adu mfra konwa no so na wo mfa nko ni krom chebi. Okay. Wo mfa ma obi oye minister. Kodo opon krom mfa nko ni krom achema yirebi. Menso so me yesanteni. Me mfa nko me papa kro afija ase ona se me mfa nko ka ase anasa tafu anasa dwomo. Okay. Enti yesi ye nara ya assassin ya abodende maye. Moja na nanom hwiegu maye. Aduru me ne wonso so se beye bi ato aso. International Cathedral ne besi ho a so that MPP aban wo so obe benefit dia yempuntu djuma e dia maman no so foforo so na beba obetena so he Jubilee House anya kufuo ne siye your mama ba no kwede o na your mama no e de o say yesi dia ma yesi dia enti yenso yesi we e dia ma na say wo so mo mboa mo ye mo ho say ye man panyida da wo si Jubilee House wo boa no wa mama ma sire nto boa fa free Ghana for ho na that's it. Okay mo he boa no see ajeji taxes enti ade nti no mo nje sa eto no mo no mo kase Ghana for send sika mfamfa sa COVID-19 kura ba ye yare yes that's right ya manfo ko dedu sika na campus nyame fi o man mu rade ba ko haye ye be ko so wu say because abosom no ma no ne adwenbo ne wu yitirim me no tuo ma me ntoka ma odi sika pa fa ba bi sika pa ba no moja de o kase ma no moja no ka no de benya akwanhia mo yo pas kase ma no moja no mo no ha odi pacho sikapa do nye papa me de me de ka na fata me eno ne atwere okay enti wo mayi mu sa president wo free ha me nim do beba de na so de MPP betona so wache NDC nya mai dentia na sam ka se de we no ba na de na chese wo mo na e ka Ghana for MPP for bi no mo krampo MPP for bi no mo krampo abamabu esan se omo hu ni se ye mampanyi na na do wa mo nsa si form because wo mo ebo no mo so mo ba be che dollar na ye de e ko nti wo be che de na gina wo enso ne dollar ye amene ye cedis aha ye Ghana mboa see ye cedis ye di dollar me da se nti obi o se ye be chena gina obi ye wajim onim nyansa jo ba de grant menche dollar jo ba de ni ye ne ye che ha wo man ya antese adwan fi bibi ho a okotoka insa se nipa be bo ni cedis na obo ne dollars esi security for na mana na makwanse ye chesa ko because ye ni dollar wa ha yes sa dollar
but ye need dollar wa ha tie ye nti samanfo asese ye ba MPP ba ba chi dollar gina ho de ya ene na nka NDC fo pa na ben dollar ni ye na san ko mo chinji o mo ntimi anche de ya na MPP fo so ntimi nchi nyina ho na Ghana fo binom ebusa se nanado eba o se ye tisika so ye ho kire ye so oba ye ho kire so eda so wo ho disa de won pa adwuma sika so ye teso ampa ye ma kwa enya NDC fo pa so na China fo begu ha che wokọ na wo yoba na akonyem a edura no pa na se ko kire oba makro na nyem ya o nyina gina wo hu be makro nipa be me nsa ba mom ne China fo bi anyem a o ma hu o man kora na me na mehwe wo mo yensu under NDC no galamsey ne ye open na ba wo se wo makwai ye stop galamsey no o ma soja fo police fo achi wo hugum anu ntwam de ntin wo sade yi lebi aba NDC fo no say yi lebi no sa Ghana fo gitum a be ma aba na nya sika de yempontuduma nti be ma Ghana fo apɛ MPP aba asem nti MPP ntimi mfra konwa so be che nti no mo so mo mpem no ese enye wo mo nkwa na wo mo mpini Ghana fo dodo na ehunu se ilevi bra vat eba ye na obi anim se nka vat de eba ba bete nneoma so ye taxes ne yin ka be boa ma ye enti se ilevi no ba eba no mu hu emoa bi eba because tax no ye tua obi a wo eto a wo tua vat ne won kon ba ne den na wo mo de ye nti mu ne sa aban no sika na wo page sika ne je na wo je free timemfo ho ne ye ne de chen adwuma na obaye sika bi obaji bia na wo de ye adwuma ne ne de no ka sei e free Pokuyase ekwa 52 ni sawom ekwa akosi apedwa janshi o fa ha 4 ya yere kama wonyam a mesedi okokuma wonkofo jese de wono okọ ho ache na obaje hu achi ekwa na hanan saba mono kase kohwe kumase to anwan kwanta hanan hakora nsia American for na yesa akwai meno ka se na me konkwanta oti region kohwe from hohoi ekosi nkwanta awurade kohwe kwai no jei wana ko baby bebrebe tachima ne mpatam kohwe do ma ahinkro do ayi kurum ho hwenkana ha ministers papa yenya wo mo papa ye wonye de biem edie na adodan kokufu ado he cars odi ama policefu sojafo akadia odi ama wo mu police stations ahodo a wosisie oye dey banks fo ni begu ma no mu bu ni pa no se da bi Ghana fo paye ncheni se mempra no me wa bam ana mempra no me wo Ghana na masese sika de ama wo MPP fo ba ye da ye nam a ye ni abro nyem nam hwehwehwehwa ye ma ye tumi se hwehwe amamfo a omodidi dia ba sika kohwe yo kotu panyini bi fie ne demo a ne fie kase a politan kakaraka ye de machine kosi o na esika nko anu apaka egum ya ogusu owo die ye wi ameboni di akiro e di ansamfo na Ghana fo bi keka no adwumaden na mani padi ye modi amusi Ghana nye munko meli nkowe kokwedi vu akọwe Ghana ye de ye hototo de bia ya de ntina ye pese ye de ye hototo e ya amanhodo de ni se ye pese ye be ye wo mo e de ye ntimi nyo mo de because wo mo no mo ka to complete seska mo ne de ntina wo se ye de ye hototo wo how are you what to say ene se wo mai mu ye kwa yanim me kan kura tro je se wo ba constituency ha yenya circuit court district court your hospital kase akawe ye sa so clinic wa he say ye president won se mo ba mo hwe wo junction left wo na can say one district one factory no ye de no ye de be cement won won kaka we the biggest na nse me na me ka won ye kokate sword we could what kwatwen ye ensema ba ye one factory and say one district one factory you ensensem bi kwampo no dodo na ka se wo be kan ye ebinum se wo ye sugar cane wa ha ne eno kro wo mu de kokosi ye efiko wi echi na che se fertilizer egungura mu a apro ase ya che se ye akuafo entimi nyeska ento eso mu ne se ye under the watch of Joy Papa John Dramani Mahama na che se ye fertilizer eboye fo e de ma wo mu ne so ma amamu we de oba ye ne tare de amamu mu ntimi ento your mama personal when you visa. Ozo ntiminka. Sana wanyini. Ai. Yase ba kwanenim. Kwama nkroma se. Ya ba koye nim ensa me achi. Nti de enei adodan kwakufu ado ne MPP ye no. 5 years to come ya ba kasa de otiso ndo kwa de west. Oh okay. NDC fo ne Ghana fo ne bi omo mo kasa ne NDC fo mo nka ma no ntum. Na NDC nya ma ban mu ne seche.
me na mka Yon commission na edi we nyan commission me your full time politician nti we me fa nko edi ye ho ye no ma pa ya ye nti papa yetimi abeti 6 regions aka ho amanya 16 and ya card to create one region no it's not an easy task say can no den kan hu hia hu hia e beda na mpuntu atimi akoso kwa ma nkroma ba ye no betete ne ye region 6 no bete 4 kan na ye 10 bona half for first na ne omo nyina ya santefo ne ye for ho Ashanti West and also there be why na bono and a half for that is a vision nti so we kwa ma nkroma free ho a obi ana wo ye visionary leader pa yekufo eno chi de na nkobabo e ba akoso so e atamels no de ajantempa no oh mess de wono no obi ana wo NDC mu a me meka so e kole jo mama de yenti obi a me pesa meka so media me tu he no se wi ase papa no de ye papa no bi abim ne mum akokora no ono ade ne kora akokora no akokora yesusu na ne hu mfonyi ba bonti ye me mfonini e da plane no watimu no ye nyina kwahia ye na se obi okay yesa wo nyame wadom na wanya panyi plane matre na okara twetwe twa na okoye de tia wo ya abo a wo se minutu ominu ba se me de mu a wo be video me kwase abaya otu esese wa broni se wa bibini we yo oba fo tanta we no odi fo humbo abode da wo me ma abode da yakopon bo no ma wie do te kae no esuafo ni bebre twa ya mba ham on bobo ni penti obo abo so hu nani ma nam ha na nto nam ha ya no kwamoman kana odi fo anu aya odi fo na with eye e-levy o sha ebeboa eye wo man eno na beboa ma mpuntu akoso o pa e-levy no na send the NDC ni ada ifo ni yo boa government in power can you fight him me come to say you be pass Road minister says yanji e-levy na ntum de na nya say contractors no wo muntua wo mo ka wo me kire say e na me kire say government in power you can never fight a government in power ye gi atum ne se kina ye wa Ghana ha na NDC for say register na ye de beto aba so mo nye o mo mpene e bi a chom na nkodi so ko twere ye ya to aba wi ade na nya banti wan ko twere na say ni di ya to aba wi ye mpre no mo so mo kogu letter commission office ho ye mpre afi declare wi aso nyu no mo free ho to pa no mo ko ye e-levy yampene na bi bobi asum omukwa no mo boss sports minister asuma yakwa half kon ya ye nisubiri na wanye proper selection ye lusu yi ye bi bubo ni pa ho mese hunkomu no e-levy e ba ya to mo na be sa ba bontin e-levy no is nice minimum this for me say ya tena ase MPP ni mo de me MPP ni because me political science student no ayi na say me try me ayi 2024 me go into full time politics wo masofo wa do time SM be ya sori na baba be ya so be de ni nyame akasa na nyakopon de politicians wo no mo nkasa wono mo kasa ntoko esi ye nyina no wo se me de ahode ma boba akonsum na wo so boba akonsum se ntoko no kana nyame fo aso na odifo se eyampa Ghana fo ebusa se nti soso ampa se yampa se ye MPP amanyoko no de nneoma atoto na akwa mu no munim de wo mo eya ebeye den na eye new jabin MP ebetimi ababonti abeka se Ghana fo anji eye e-levy antum dia ene free SHS yibetwam waka wodika opupu obo na so de sukachi me ametia ba enwa so a wodi ahye mensa wo so mama kwa mama ntoto ya mede betoto apagya no mama obi ahoto mama kwa de a ene ko yi be free school we ko yi be free school mo Ghana fo bi sabu o modi o mo ho awo se nya ni mpre ko gugu fie ko hwe ba bi obi a wo be buru se be 19 no obi ma hwe obama wa e-levy no 125 pesos eti we ye de ba de ye nipa so wonte ase ni yentua saade no mfansi esi o mama wa so mpe na mo wu se nwan na na behwe o mana na se na to boot no ho na de mfaso ba to ha butu mfaso ba ye tena se check mfaso bi a mahu traffic right de ba traffic na de ba ye free ho se traffic da so ho na se police for na enforce ama passengers na ko wa begina obu ho odu na odi abro ya dwene no nkoyi na no me ko kaso heda ko pake ka obi ye da duwa na ogina na osi na se bi okodwonso na ka ni bidi so me hweda ba ni ba kwaso na so mo ya bufo pa na mo ha no what you say enti traffic no obi hweda ene police for nje gina won say IGP we very good o won say MPP for salary ye very good o yi dampare na aba ni suba tse kofi buache dampare na ba ya o ma ba tire se former IGP se nya o mo de se na agrobile no mo di na mkam choni wo ye wo na so ye DCP OP wo ye dia ba wo begina ho bokwa kwode traffic wo passa ba mu free am de mon kokro sha mo mpanyimfo no
And now IGP cement on one case no one. Last week no onam nkwanta. IGP bend the bar ya ono kokoko. Na no apia ti asahwan asate da ne butu ye na IGP edu. Ye nya bisa wa. Onya kwa na campus one na ye kwa ehye mu ntentem. Na ye na gya se woti nyame ase nti no agya ne kunu kwa wo se woni Nyankopon komra. Enti no aburo die wo man mu na do dankofofo ado die. Ade a papa wo ya ye no. On se ye wo problem bi. Ati se ya santefo wo fa ho ntimi nya adwuma. Me no kasa ebesi ne. Me no kasa ebesi ne. Me nua ma no ma. Na ma hwe wo mu. Asantefo ye de no yenim se wo kura na wo ba no betun ye fronti akobato wo fa ase de o mo fie wo. Nti edda hoda da me mo fa no hwe ma me wi university. Ti me so me hwe wo mo. Nti Ghana fo su ba na asantefo me wo fa wo me nya adwuma. Nipa bia wo ye adwuma de se etu aka. Nti wo yi levi be boy mo wo fa ho be. Unya nya abo bi ese adwuma kakra ka ho. So what is your problem? Ni nya so be fa be ma papa. E te se me type say. Eh, di fa na do ya advert ma ho an. Nye nipa. So, no so supplemental kakra. Na ukofo kwase abema. No one wu nkwase awo a. Mfo ni bere nko tie ababia so. Ya say eni kwanse ye hwe sa aban na mfa mpuntudwuma mra na wo nya bi. Jo mama penso na ema wo mo. Se esum no ba edum so no. Janetari sisi so ti so mo wi a wonte won se light off no ba sa no ba tintu bo fere nje light off no ba ja na kana to so no want se light off no mu no ama odifo na wo kansem odifo o hwe ye amamuo a ekoso ne ya o hwe Ghana ye future no enesen ye wodache bi ye wodache papa dache bi sense say ye papa na say ye bone say ye ma MPP ye be break this you know say we di 8 years na wo kono ye be break ye be nya 16 years or so trust me say Ghana for ma MPP for kwan to amamuo no so a achia emuda o man de betane me no ka say me so obi o France frebu san say yen kan tro mo ya banjuma se yeti obi a 70 euros yeti me dia so no matime dia nya petrol UK London ye salary say Ghana won so obi a salary I just say you can say SIM card registration e no ko mo dia to say ye free the anti SIM card registration e ba no say the be na crime rate no entimi nya adwuma eno de bibi si pepepe de machine chia so papa ye fa na ase anwa pane ehunu obi bia yuso nya na de achew ebedu tem bia ha be sabro chia kopo obi a wo mre adwene wa do danka okufu ado ne misa stirim titu ne ba wo mea enya de ketu me na me kam kire enne NDC for penso habo ho udu ha na bi fa kontrol ase enne wuntimi nya sa bibia ye pure electronics udu a pay this for her san owura ye say ansan no ye anything no mse abare de bayi sa won se goro boys ne de keka ho no enkoso de bayi and lances udu na akoya ye de oni kwa kohwe machine mu and this from person anya ne sa udu a pepe bu ni gina me ya ma o say na ye kasa no o ma ye hunu say ne o ma edan nti say bia that time no na wo mu ehun ya afi na ne o ma edan na no nkire say amamu no na ye papa me say MDC for one chira me so mba ban mu a NDC NPP nia ya omutim ni ko gina court o man chira me nya be MPP ba na timi de NDC for ko gina court me no ka say MDC for a e gina assembly bia nya de keto a e bi kura pacho Jubilee House ho no mo base me kura bi frɛ me ne president nkasa me na me kam cho do for nya post na me ba keto ba ha me nya ni ba keto MPP mu me yi me hu wiase we me say me MPP okay enya ndisi fo na se ka ko wo mitin wo HC junction ho e ma twifa mu na dia ya boy e na amdia boy na fo menya sa be tifanto ati ase NDC fo ba so 2008 me wo han ya frame sa biro me be no mo de toilet ya fama so da hu nyina twahia no man ya afem nti me se NDC fo nkyere me so mo ba konwa no so a MPP ni omutim ni ko gina court e gina asem ni kotum o mankyere me ebre bia NDC fo this year ye ba aban mu na president who say nyamsuro ni mo and was somebody mara na nya adwuma or the rule of law no ye adwuma o andamane obi integrity o say nya adwuma e we bebo na abo assembly na ni pa kan yetime yi electoral commissioner papa ya o the credibility ye very advanced
eno so wa chi hwe security atototo mo salary mu hwe mo uniform ne fa ne police adwuma ya akono wonna mo ha wo be share police moto ha honi ye ne drones nyino mo obi helicopters wo mo obi hwe kobema camp ko hwe ai ensemble na manfo kekei Odifo we dia enche ye dia nkomo no ebeba na wiye na Ganafo keta si defense wo mo ko dia ye ho person ka to asawo wo no wikru didi na nsuo namase Odifo Ganafo dodo na eka se eye MPP amanyoko no mobile no odo se enioma no mo ka ho mo gege ho mo to ho mrade ye beye mo maso aye kukura wi afi na mo de wo makwakosi eye kwantimfi enya de se mutimi ewie omo nkyere me project ba ko e hyase aye enwi de bia maba beto ankrofo de so ye nto obi ade so ye beto Ganafo de so okay se ensu ye free ho a foforo so ba beto Ganafo de so enya aban bi de so what you say project bi ye ni development bi ano a call in favor of the country okay Ghana aye fei o ba so se kwa na nwa ye fe pa hu fi ba ko wom aban ni so wade hu se am no kase ye won krofo babro be 6000 da wo mu wugro ma soja fo train wo mu a o mo baba ye task force ye bete wo mu a egu mu a emronten so obi abete ne gata anim asa no de ye dada be ne ye first Saturday of every month bia ye what are you talking about oba fefo what are you saying ko ha man for gata sim yeah emra ne be ba obato gatam e no be man tonton afiri ho kan ifin e be firi ho yare to betwa o mani mu be fe investors be ba enei so to ani a hwe was small na hwe kwa iso uhunu fi oba uhunu fi ba kompo na just uhunu say amanyo ko no wo maboa ma ye sanity aba o man na nye penso ku 4 penso na zoom lion bae ena he oba ye hwe de o man mu aye uhunu fi ba ko sei abanya o ye very much proactive asem see ya no do ho what's it dey what's it dey ben Odifo ene na Ganafo ebusuya se de mode won use air condition na so o jare wo play mu be mu no dware no kra na nka ye nya ya adwinse ye ko wa ko keka ba adodan ko kufo do dware wo fie play be na wo Ghana ye dware wo mu wo kire na mrabasem ne akofisem a ekura ni pa bia wo ya amanyosem mese de awurade bebo ba ha se efra amanyofo so ofu wa ba na pa asofo nkwasiafo so adodan ko kufo do dware ni fie sapoya am no do dware bia no de dware samana ne bia o yisu ne de yanko ompe na ho na nado okotwa de ba na fo man ho ka 2 series o se fato ho o man da chinti meme sew yes meme sew yes sabapa wo suma na mo kwa yie kura ba wo baba ba ya contract ka 5 series wo de batum finance minister metimi agina de mensa ka fom chemetache so ne me bible say finance minister wo hia no a kokwa ya toton na kokko no nkate wo ka se da bi wo se me adwina wo ma no meme sew ena ni no ma ya chako yi omunya hwe sa wo du o man anim na wo toto o man ni ya awurade mfana mapapa bofa wo yes Odifo no Odifo ye de ensem no eba eye na wieye na je se Ganafo se de mo amunim no Odifo abiebie nyoma so hu ne sem ye de mo keka mo nsem a mo kan mu hu ne se wo mayi je se ye MPP amanyoko wo maba be gunu ana se wo maba be se wo man no ndo hu ne se enye sa ena eye de etie Odifo ye de ensem no eba eye na wieye no na ne afuto ben ena wo de be ma eye empanifo ene ebiem so wo mo hye ma hwe je fia ensem no eba wo munim sade we ebeboa na nso so wo so de tia na je nam so na timamufo nso edi wo mo achi yodum afa be kwakọ wie eche na ede wo haw ene eye nyoma foforo ene esi afuto ben na de be mom na imfa ensi enam se be yo mamba pa na minimum manyosem ti se bibi ba no se parliament wo man so re ntia na nya amamu democracy ne ntia ase wo be so re tia nso kwa ye be gia tum wo ma be ye bi o kan se na che se gay ya gia tum no nya nya ge ntum ye be gi bibi atum anya turumu ye se ade re yamfa nkotokuro num Odifo ye mpacho so na kofa ba me na kofa ban so de to aso so ntia fotuo ne se Ghana for nko ma no ntum na omo nhweye omo ma ye mfie nan atwam omo sa de nan akan ho nan no afa ne wo ba ko ne fa ya ye be ko no mienu ye wi aka mienu
tumi omo wa ne se mfie na na beso so hwe ne adwuma ya ye no so ani a omo me nto aso so ye ne akokromotue enkyere se si ye enye ne ho ne de wotimi kyere wadwena so kyere wadwena de ye papa de ye befa de enye ne ye mfa wotu fie na wo kasa omo ampanyire wonte ye ne yeti yesu be yi ano de amam NDC fo mpa ba be nkyene because ntasentase na aka wo mo betena so ye hu no hwe vieti ahodo eda e ba e ne vieti bi wo ha ye tutu fom ne do te akata so na amanfo frefre ne nam ne yiye de ba ye mpese ye be kansem o fefifo ne hu no saman so mo so sa na wo de be ba de a yi levi ye be gye atum ne ade atum kina na de mpuntu be banti be ma NDC yakọ so mo nte ese ne da ache bi o munya kwanya ba na so mo se yakase nto be gye atum a ma prepare mo fo nsawom anase police station me kura ma bre edom no gu mi so dodo makra me de me yire me man be husuafo say e de ya manyo se mam de akire de me dem pe be bia dem be kwa ne nsa odi for our telephone number to je bia no be person no be twetwe eye enkomo me telephone number on se mesua de nti 0 nye 0244 571050 0244 571050 nti me number na me wakra waja janshi odu waja janshi wa se nchiro computer man obeba no aba o maso so aso da na ye madada ko wasole mfa ho menfrɛ yo abusia for ha ensem no afono mimpo afoforo me ai ese akom esa na atuntwa ho into hu ne se ye NDC amanyoko wo nsem wo ikane nyina no ntasentase na ache eye wo mo nti no hu ne se MPP amanyoko aye mampanyi his excellency na nadodankwa ekofado di animu no wo mo enye hwe ne eye because of any moment mi antutu ne yie ne eno nti no mpese wo mo enye ne hu se amanyoko no enso so enye bibia emfa nensem no ugidi anase wunjindi eno nti na comment section no ewo ho for wadwentwe no ebra ebebeto ho efa emai na ebiem nso like your videos na share on all the social media platform esumidia ene ekia sikapa makram Ewrade Nyankopon shira na ewrade nyokese media de the major prophet kum chacha on say ne social media Facebook and YouTube no on say channels no adoson ba ba bi ba ko pe na sese odifo kum chacha me sole ya mehwe eno ane adom channel no waje so untumi ntake bomoden na ba bi aya a wo hwe no YouTube anase Facebook no se free ho said the prophet kum church am se free ho because on say ne mesi ko bi kura asese ne din your friend say tilapia sana odifo kum church am asese me YouTube ni me Facebook channel ni nyina na me de aba adom channel untumi ntake